Pozdrav dragi prijatelji, evo jedan kratki video o nekoliko stvarčica koje osobno koristim u domaćinstvu, a koje sigurno mogu dati jedan možda vid i sigurnosti, ali ja bih prvenstveno rekao nekih informacija o tome što se događa u našem domu. Neka 3-4 osnovna uređaja koja ja koristim ovdje su pokazana, znači senzor otvornih vrata, odnosno prozora, detektor dima, odnosno ugljičnog monoksida i jedan mjerač temperature, odnosno vlage u zraku. Pa krenimo redom. Što se tiče samih uređaja, ne bih ulazio u detalje, specifikacije. Možda je bitno samo naglasiti da su sve ovo bežični uređaji koji se spajaju na router ili se mogu spajati na jedan hub koji se onda spoji na router. Ovisi o konfiguraciji svega što imate u svome prostoru, ovisi o tome koliko uređaja imate, jer ako ćete uzeti hub, onda na taj hub možete spojiti puno više uređaja nego što to možete na jedan router preko Wi-Fi. Znači mogu imati različite protokole spajanja. U slučaju kad govorimo o Wi-Fi, evo ovih 3-4 uređaja u mom domu na ovom postojećem routeru već nekoliko godina normalno radi. Sad što se tiče samih uređaja, krenimo redom. Ovaj senzor otvorenosti prozora, vrata ili kako ga već nazvati, koristim već dosta dugo vremena. Ne možda kao neki alarm da vidim ako mi neki provali kroz glavna ulazna vrata, nego i senzor detekcije da jednostavno vidimo kad ko od ukućana dolazi. Nekad jednostavno očekujete da će neko doći u određeno vrijeme, da ne bi morali zvati, pitati, jednostavno push up porukom na mobitel vi vidite kada je neko ušao u stan ili nije. Ako govorimo o nekim drugim senzorima, nekim drugim stvarima koje se mogu povezati, naravno ovo se može upaliti i sa možda nekom kamerom, senzorom pokreta, gdje jednostavno možete taj sustav nadograditi sa različitim uređajima ukoliko želite. Ja ću se ovdje posvetiti ovih nekoliko glavnih uređaja. Možda bi samo ovdje dodao, nisam sad stavio ovdje na stol, jedan još zanimljiv uređaj koji je 2 komada imam u svome domu, a to je detektor i isticanja vode. Znači ukoliko ističe negdje voda, negdje vam curi ispod sudopera ili negdje, ja ga imam kraj perilice rublja, odnosno ispod perilice suđa. U slučaju da se nešto dogodi, on će vam javiti isto tako zvukom, ali isto tako i push up porukom da se nešto događa, kao i svi ovi ostali uređaji. Detektor dima, odnosno ugljičnog monoksida, ne moram ni govoriti što on detektira, samo ime kaže. Moram priznati da je jednom mi se oglasio samo u domu i to kad je nestalo baterije, odnosno kada je baterija bila toliko slaba da se on oglasio svojim zvukom samo da bi signalizirao da je bateriju potrebno zamijeniti. Ovaj uređaj koji pokazuje kakva je temperatura, odnosno kakva je vlažnost zraka, svakako može dobro doći čisto radi neke informacije da vidite je li zrak suh, kakva je temperatura. U prostoriji postoji drugi uređaj koji se mogu spojiti i na centralnu jedinicu grijanja, ovisno o tome kako grijanje ima, pa možete i upravljati. Ja ovdje sad govorim samo o uređajima koji daju određene informacije. To bi bilo to, možda snimit ću sad video već kad mijenjam baterije i kad se bavim time kako funkcioniraju svaki od ovih uređaja. Idemo snimiti kako funkcionira ovaj senzor na vratima. Znači postoji jedna jedinica druga koja zatvara kontakte. Kada vrata otvorimo, kontakt se otvori i on registrira da su vrata otvorena. Vidimo i sama ova bljeskalica na vratima registrira da su vrata otvorena. U pozadini ne znam da se čuje vibriranje mog mobitela, odnosno evo sada je sama push up poruka da su se vrata otvorena. Inače, sam senzor ako pogledamo ovako, zalijepite sa jednostavnim dvostranim trakama. Unutra su dvije baterije koje pogone senzor i ovaj kontakt koji jednostavno zatvara taj krug i signalizira jesu li vrata otvorena i zatvorena. Evo, osobno koristim dosta dugo već ovakve senzore.
mogu reći i svake godine kao upravo što sada to radi, mijenjam baterije u svima njima. I to je prilika ujedno i pogledati je li sve s njima u redu, da li funkcioniraju kako treba, zamijeniti bateriju i napraviti jednostavno test samog sustava. Idemo testirati uređaj, znači pritiskom na uređaj možemo aktivirati sam alarm da vidimo kako on zvuči. Evo vidite, ja ću ovako lagano prokriti, deaktivirat ćemo ga. Znači isto tako pritiskom na uređaj deaktiviramo sam alarm. U isto vrijeme kad smo aktivirali alarm, na aplikaciji nam iskače push-up poruka koja govori ovisno o tome što gledamo, što pokazujemo, da li na samom uređaju radimo test ili se zbilja dogodilo neko istjecanje plina ili ugljičnog monoksida. Posebno budem snimio i što se vidi na samoj aplikaciji. Dalje, evo što se tiče ovog senzora temperature. Nekoliko jednostavnih informacija, vidimo koliko je sati, koji je datum, je li uređaj spojen na mrežu, kako je stanje napunjenosti baterije i temperaturu i vlažnost zraka. Moram priznati da uspoređivao sam sa nekim drugim senzorima, tu su negdje u postotak 2-3 gore dolje i ova vlažnost zraka, isto tako i temperatura u koju decimalu, odnosno na neki drugi možda precizniji uređaj kada se uzme. Također isto uređaj se može staviti na zid, pogonjen je sa, evo ovdje se vidi, 3 AAA baterije i to je to. Sljedeći senzor je senzor koji detektira isticanje vode. Znači kao što vidite, ovo je njegov položaj ispod same kuhinje gdje je perilica suđa, odnosno može biti ili sudoper ili što se već ovdje nalazi. U slučaju ispuštanja vode, ako se dogodi da na pločicama ako se dogodi na pločicama bude vode, on će se aktivirati i signalizirati to zvučnim signalom i na samoj aplikaciji pametnog uređaja, odnosno računala. Ovako izgleda sam uređaj, odnosno detektor ispuštanja vode, kako na njemu i stoji. Wi-Fi konekcijom se može povezati. Dolje se točno vidi gdje su ovi senzori koji kad im voda spoji strujni krug daju signal da dolazi do curenja, odnosno ispuštanja vode. Kako izgleda aplikacija? Kao prvo, reći ću da aplikacija ima raznih. Ovdje se konkretno radi o Tuya Smart aplikaciji u kojoj je preko Wi-Fi povezano ovih nekoliko uređaja. Vidimo da se ovdje radi o senzoru temperature, senzoru isticanja vode, senzoru dima, odnosno monoksida i senzoru na ulaznim vratima. Aplikacija nudi razne mogućnosti i razne scenarije, ali ova neka osnovna namjena je pristupiti povezanim senzorima, dobiti, ja bih rekao, notifikaciju kada se recimo otvore ulazna vrata, odnosno u slučaju da dođe do nekog isticanja vode ili isticanja plina, odnosno monoksida, da jednostavno osim onog zvučnog signala na ovim uređajima koji sugeriraju određene opasnosti, imamo informaciju o tome što nam se događa. Dakako, ovaj senzor temperature je samo jedna informacija, ali kako sam rekao, sam sustav se može nadograditi raznim uređajima koji omogućuje u ovom konkretnom slučaju i upravljanje možda grijanjem i hlađenjem, pa da preko same aplikacije možemo i uključiti, isključiti grijanje ili hlađenje, odnosno upravljati možda svjetlima ili nešto treće. Naravno, sve ovo što je prikazano temelji se na, ja bih rekao, možda jeftinijim kineskim uređajima. U ovom slučaju ja sam ih isprobao i uvjerio se da oni sasvim solidno rade i da za ove neke moje osnovne potrebe nema potrebe uzimati nešto skuplje, nešto, ja bih rekao, pod navodnicima profesionalnije. Naravno, svako ovisno o svojim preferencijama odlučuje što će uzeti, što nabaviti,
ali evo, sa moje strane ovo je bio prikaz ovih nekih jednostavnijih uređaja koji mogu poslužiti u domu za određene situacije, odnosno za određene informacije. Nadam se da je bilo zanimljivo. Ostavite komentar, mene ono osobno zanima da li ima još sličnih iskustava, pa ako ima, slobodno pišite i čujemo se. Do nekog sljedećeg videa. Lijep pozdrav!